Radio Impuls. Eko Fon. U crnogorskom koloritu čudesno izvajane preovlađuju razne boje. Od nacionalnih parkova, pješčanih plaža i slikovitih zaliva do šuma, riječnih dolina i bogatog biljnog i životinjskog svijeta. Upravo zbog tih neprocjenjivih prirodnih ljepota, Crna Gora je 1991. proglašena za prvu ekološku državu. Od tada je prošlo 20 godina, ali se nažalost ne može reći da je ideja Crna Gora ekološka država ostvarena. Sve prema mišljenju građana ukazuje na to da je bilo više riječi o marketinškom triku nego o stvarnoj namjeri da Crna Gora postane zelena oaza u kojoj bi, kako glasi jedna od brojnih parola, sve bilo čisto. Kad se okrenem unazad za ovih 20 godina, ništa konkretno nije urađeno. Srećemo se sa istim onim ekološkim problemima, ali osim tih ekoloških problema koji se mogu vidjeti na terenu, po meni su mnogo bitniji problemi u svijesti građana. Crna Gora nije ekološka država. To je jedna velika ambicija tadašnje vlade koja je mislila da će te ekološke države zaživjeti. Međutim, danas posle 20 godina imamo još gore ekološko stanje u Crnoj Gori. Svjedoci smo mnogih ružnih slika na jednoj izuzetno lijepoj teritoriji. Ostaje nam ipak da se nadamo da ćemo probuditi svijest kod svih građana kako bi opravdali status koji posjedujemo. Mišljenje da ideja Crna Gora ekološka država ide u dobrom pravcu, ali da još uvijek nije u potpunosti realizovana, dijeli i Ivan Đurović, predsjednik nevladne organizacije za grad Montenegro. Nerazvijena ekološka svijest građana, nedovoljni institucionalni kapaciteti, veliki broj nagomilanih ekonomskih problema, loša kaznena politika i nedovoljna primjena zakona neki su od razloga zbog kojih nije realizovana vizionarska ideja. Glavni ekološki problemi u Crnoj Gori su industrijsko zagađenje, kao i problemi upravljanjem industrijskim otpadom, što je naslijeđeno iz prethodnog perioda. Svakodnevno smo svjedoci narušavanja ne samo ekoloških principa, već zabrinjava i odnos građana koji nemaju sluha ni prema sebi, društvenom interesu, a najmanje prema odnosu i činjenici da smo ekološka država. Savremena naučno-tehnološka civilizacija uspostavila je neprirodan odnos prema prirodi, tako kako kaže Heidegger da ljudi postaju stranci na sopstvenoj zemlji, gubeći svoju ukorijenjenost u njoj. Civilizacija potiskuje ekologiju, prirodnu okolinu i samu čovjekovu prirodnost. Međutim, veoma je bitno, smatra sociolog Predrag Živković, na koji se način u društvu gradi odgovarajući korpus vrijednosti. Gotovo ikonografski mogu se sadržajno i precizno prikazati prizori prirodne devastacije, kulturne hibridizacije, urbanog eldorada, socijalne nepokretljivosti, kao tako reći jedne svojevrsne lutajuće regate po mutnim vodama naučno-tehnološke civilizacije. Ovo svakako ne treba shvatiti u svrhu persiflaža, gdje ekologija doživljava svoje groteksno finale, jasan je nagovještaj suživota u prirodi i s prirodom. Da ideja Crna Gora ekološka država nije u potpunosti realizovana, mišljenja je i magistar Luka Mitrović, direktor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Svaki pojedinac je odgovoran na sprovođenje te velike ideje, a to je i šansa za ekonomski boljitak i bolji standard stanovništva. Ta ideja u dobrom pravcu, mislim da narednih 10 godina, zapravo 2001. do danas puno više radilo i puno toga bolje definisano, donesene su brojna zakonska rješenja. Kako se to implementira, da li sprovodimo sve te zakone, da li naše institucije imaju kapacitete, da li mi kao građani shvatamo tu veliku ideju, da li tu odgovornost prihvatamo, zapravo u tom smislu mislim da tu treba puno raditi, posebno na tim edukativnim programima. Tokom posljednjih 10 godina dolazi do ponovnog buđenja i razvoja ekološke svijesti. Naša država postaje aktivan učesnik najznačajnijih međunarodnih foruma. Formiraju se institucije, donose propisi i pravna rješenja o zaštiti i unapređenju životne sredine. S obzirom na to da Crna Gora teži da postane članica Europske unije, u narednom periodu očekujemo da institucije sistema kao najvažniji činioci ostvarenja i poštovanja ekoloških standarda primjene praksu razvijenih europskih država. Naša priroda i
ovaj prostor gdje živimo zaslužuje svu pažnju zajednice, odnosno države i državne institucije i nas kao pojedinaca. Sve dok se ne probudi uspavana svijest građana, uzalud će biti napori države, naučnih ustanova i pojedinaca da očuvaju Crnu Goru kao ekološku državu. Neplanska i divlja gradnja i devastacija svih staništa moraju biti zakonski sankcionisani. Iskustva država srednje i zapadne Europe odličan su primjer za našu Crnu Goru. Ekologizacija sistema obrazovanja, edukacija građana i stalno razrađivanje i dopunjavanje velike ideje su izazov i uslov budućeg razvoja Crne Gore. Tu ideju mi, građani Crne Gore, moramo čuvati kao nešto originalno crnogorsko.